nyuma ya gavana wa Kirinyaga ni Waiguru kuoneka akiwatambaru gavana wa Meru KAWIRA mwangazo kilukira mutandao nende ya siasa Salesio Thunira Oscar Mutugi Julius Bijewe na Mutuma Kalembe ndipo umrite gavana no mwira ake akwithira na kumethinira Meru yokulukira ati ariende kaibirua Meru kiao nawe Moses Kuria akirwe na thini nyingi muno iri muthiatite no kwau na menyere cia werekane na kaunti ya Meru. Nyuma ya muswanda jokwingata gavana wa Meru KAWIRA mwangaza gukuru kwegoro kirembunge ya Meru na bamwe batongeria kuma kaunti yao mekonania bakiandika ntumiri kiri mitandao yao bakiuga bakarungamana gavana mwangaza na ndinarua bamwe batongeria aleo muteteri wa Kyoto thuranira Salesio na kinya Oscar Mutugi ni muthuji wa siasa ni bethirite bakithukira atongeria bau gavana wa Kirinyaga ni Waiguru bakiuga ari gwatambaru gavana mwangaza ni untu nae kandarathi kiri cibitari nene ya Meru. Mtu gwetwa gavana Waiguru feel ashamed ni untu ugotire kwenda kuona Meru inganeri ne karibu ega no tongeria bubwega gikeno giaku ni kuona Meru iri thinene ni kenda investors bara bakweja Meru bakaura ukatharaga bakeja Meru ikieto okuga you are standing with KAWIRA inyogeto oka sit with her kana oka bend with her ntegwetekio komba kuthoki mutethia na kwina supplies cia Meru level 5 hospitals iria na company associated na another governor kibara bari raini nembere kwithiro bagitetera KAWIRA mwangaza atikeperu utongeria. Julius Bijewe mukariri gitwa kiama kia nope wa Meru ethera gitegera gavana wa Omambe Gladys Wanga akiuga na wari gwatambaru gavana mwangaza ni untu kigina kiria gwataunine kia gupaka ngari gukurukira kondi njerura ni staff 12 ash kigina kiu ariuga kiamukagirwa ni kaunti ya Omambe. Interest icio bakwithirwo bagikaria thairia bakwithirwo bakirega gavana KAWIRA ethirwo akieberua utongeriene itukumenya payment platform ire gutumika thaizi ekuri ogoti yumenia na one of those governors kwina pembilo ijire ndene ya Meru kwina 414 ire turakuria parking na kwina nge 412 na aruo kare na 412 ire andika rieto mwisho au ikandika Omambe nikino ntiko andika Omambe tiko andika Meru mama nkomenya gwikio kuona kuma Meru utebuo kenda gutuika kwa biashara ekwende kulita Meru antu eritone antu ba Meru. MC wa Karaja wa Ruire rwarera Peter Mutuma Karembe na wethira kithukira Moses Kuria tuji interest kuna na gavana KAWIRA mwangaza imbi 20% Ruire Industrial Park ni ora nenkeri nekende Industrial Park kembechire chiaritero umba kuona mbete cia kuo keep off matters cia Meru baijire mbete cionde nora kunja kiama giaku gikira mubuko yubi atumira waga giti kia gavana no choka kinyaga tundu kongo gakwinga maguru yaku engo wetete starene ciaku weta kuiringithia stroke dinama murungoro weketeo na wete kanya kenda umba kuirira to kuira atiri uratumba kuromba respect our deputy president Gachagua na bochok respect mitheka ntore o tauro kona wono renyangirie ngoge yaku waikwa department inenge wikwe ture oitwe trade nondo borora yeteke department ya trade dinama bugaka mwana wetu ntaka itumukariti nyekera tote kwarire mo bukaria bwa munyogoria bwa murumanga bwa mugarura uju no bathithia unge umenya mwana wetu itumumenyete na itumumenyerete na itumukaritie na totetekeria na kuria tukwireka totetekeria bu implicate mithekari ntore kitumanto tunini to county na ndia tongeria baba riuga ndira county ingi kujagirwa miswanda ya kwebedia gavana BAUGITE gutenga bana wa OMUKARIA indaja county ya Meru no kaba gutonyera arabadite mukana bakiuga bone batigirwa county je tatongeria bakubethira bakimichura ntaira enjega tekeni kuja kuchieneka kiwangone kerevo eu ekuonania mwekoro ati kwetho mwekoro na disability no na tukurega na we condemn that in strong terms possible. Competency iti gender Nairobi bake impeach Mike Sonko bata impeach agenda Kiambu bake impeach Ferdinand Waititu
bata impeach agenda. Na right now, less than a month ago, ikurari na impeachment process dene ya Nyamira County ya Governor Amos Nyaribo. Niki tutaigua Council of Governors kana ikurubarea governor paraba kugathaiba kurungamana na Governor KAWIRA Mwangaza batariria impeachment yu kana bagoiba ku support one of them who is also a member of the Council of Governors. Waiguru ogori chair of Council of Governors ituije ndene Mount Kenya region governors bange bene itendene ya Council of Governors twere no giti kimwe kiria Governor KAWIRA atongere tinyage committee inyakwadhoikia maromba twere otikio, which means you're not wishing her the best, not kuish antoba Meru the best. So tika kwenda guta Meru tafadhali ebera manto ya Meru batu to sovu thina chieto ja Meru ogwa menyera thina chiaku cha Kirinyaga. Romba rao kiri mutongeri wa mugongo Dr. William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua aturombe migambo era bwerere ya Meru buri rare egitare ya maromba jario bugeka migambo eu na butiebera au na bugetikiria Amero thaiji tucovu thina chieto. Na rais na munini wawe ibabati kwithirwo Mwanka thaici bonete kuti maendeleo za kethirwo za kiumira Meru, then in the next 5 years kukeza kwithirwo KAWIRA Mwangaza kenderea gukara thirikari-ini niontu monumental sums cia mbeca ira chikwithirwo chigitumika ku fight impeachment kuma mobilization ira bukuona kuma mbeca ira chikwa transferred from development budget chikethirwo chigita ku defend impeachment na incompetency na ithina mtu aireterete wengwa Ameru batibati kuthoro bagisafa ni untu bwa thina cia muntu muthiene ni bije wethira kemeneria wakiri Danson Omari urorejete mbunge ya Meru gutetera Gavana Mwangaza igoro ndrone ya drama teacher yete ku represent village drama queen ni ate omba kuija kuria muntu ro kwarirwe nuriku ni akomba gutwika impeachment motion ire Meru ya Gavana Kajiando kana Mombasa katura impeach ghost. So drama teacher represented and drama queen. Kiri potrante to chawero re kwari to ni mutugi kare.